Mayam Mokramzari adon Ingrid Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna Aribam 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Lokchari Haukiba June ge tarik kunmapan da Manipur ki Chief Minister Nongthombam Biren Singh na government asigi numit chamani gi program gi Manung channa Manipur gi government ki college kunmapan aduga private ki college taramatoi puna college nipuda vocational coursing haidi skill based oiba course mayama hodokani haibagi programs have tare masimak tarikumapan da sangakre launch tokre masigi matung tarakpata tongan ba college sing da tongan ba programs sing have tare coursing asisu hodokpa hokre maruena ngarang asi koi communication natraga koi mass media mass communication journalism gi oiba tongan ba coursing koi NG college naurem thong amadi GP women's college ta mathangsena hodokre have tare hariba Haudoiba course maruina journalism amadi media gi aduga kugi vocational courses mayam sigi importance magi mathoksik kadai phawba leibage habgi matang sida khanane nu dang si Impact News ki studio links leibiribasi joining us tonight on Manung Hutna the Imphal Free Press ki editor obiriba waja Pradeep Phanjoubam ni ahamata waja Pradeep Phanjoubam welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us DIPR Manipur ki director obiriba waja Meghachandra Kongbam ni waja Meghachandra Busutaram welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us AIR Imphal gi editor obiriba waja Aribam Ibomcha Sharma ni waja Ibomcha Busutaram welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan ba question say waja Pradeep Pelakchagi waja akoi gi government na 100 days ke program gi manung channa koi vocational coursing haudokpa gi maruiba akoi gi wahan toksi koi Manipur gi handagi lejeri ba existing higher education system masida koi vocational oiba skill based oiba masida gi pass out toraga masa maromdom hingjabang ama makal gi coursing seningthi ne leiti habagi wahan thok madugi wakhal onda hodoki ba coursing ogeduribra taseng na Manipur gi husik leiba education system asi skill based oidaba natraga professional oidaba coursing nen lobibra aduga vocational courses ma amase hodokpagi kana basi koi karai phawa Manipur gi college sing Manipur gi mahiroi sing na benefit tawdong male Hamada Killing Sindogam, hiding CC Manipur program, all India program, all India and the Laka program, Manipur company. Adoga Hanek Sarkan Adixnati, Hani do continue the Hanri concepts, Horoga 100 continue Lakman. Okay. Adana Tasena, something particular when I'm at the credit period is over. Adoga Sigi ideas with Yapasava. Heidi Hoigi Lady education systems in the Aguana. That was when a Hanaki. Mogi international ranking lakan sida jai guring kan phongi da college rank university ranking gi agency am leba moi ta kan sida India gi hanasi out of 200 universities top universities kan sida ahum ngodang yaw first 100 something yaw de 172 200 is lower than 172 the Delhi IIT lere ari 179 the Bombay IIT lere Aduga Bombay Indian Institute of Science Bangalore Aduga 190 the Bombay IIT layer mana ahung gutang amaning wadi awa adu high with adu moina load criteria sky logeda akhui system yam criteria yam maru wana kam ko da geda akhui system research ma'am akhui system puthoi graduate ma'am sigi moi work sing se scam site orge atoba aina research am dokanda aduna so high regan high site omlena si cam site orgaz abdira so point am lawre si kuma sita India gi university sing ya yok salta ba ai akhui Indian university sing tiny gi knowledge system system chang le ga no si chang am doi mong chang bos aduga haji le reality si ka su ichu sana da ba samna ha la khoi gi degree am thola kan degree pai ba am thola pa adigi MA gi degree pai ba BA degree pai ba PhD pai thola kan sida Talk from the Phem Sakara, Hanjala, Tana, Masago in the talk from the week posse, young on the bottom, and Kalakosum. Higher studies to donate to Wudusu, a quiz orientation quite together, emit the Hodo idea, be it Hodia, and that's a Magi, at the Mount subject to Pangay Pangay degree to Bahero, have possibly some lack. A degree values in Yoksakdava. Yoksakdava, the solation, a economy, I'm this so terrible. See me, I'm thinking to talk it away more Malay. When I know what's going on, result pretty udrigo. I read when I quite on the values, education is values, you might not add to again hypothesis. But university ranking Latica, where reality is some narrow among education for its own sake. When a Pagito no yarin, Pagitova, parody haidare. Ozawa Kane, Ozadi, my next generation was Assemblage Montar. University was our Maggie and say. Functions next generation of Professor Semi Moniana. How do you Manung tap to live? Tungtoraga, you know, wider world,
nang thengnajarro thado ang education phanga nang thengnajarro nang ngamna bole hingjaro khina thaina fairy tale me pa kha three pigs piglet ka to ga moi mama bana hoi no to thengnajarro thado bolo akhoi ta bijok tam bi thengnajarro thado puri sunga yado mongda सरकार ना ऐसी एजुकेशन सिस्टम से ले रोगा अमुक सरकार हंजला थोपियो ना हल्ला कोई मोन ले तौले रो तो ऐसी की मोन सी कितन ऑनथोक ना बगी मोन दा कितन सिन सुन लोया पोंटे ता है ना सही अदुगा हान नजरम बा हायर स्टडीज की रिसर्च बेस्ड अदुगा नॉलेज बेस्ड जनरल स्टडीज में हम तौले पोंटे तौना कितन डायरेक्शन नंबर चुमदे यादे हैवी पोट अदु अखोइना एना कितन एना इबरसे यावर मसी पोसदा सुगाता मित्र होइना माइ TED Talk that I'm from high here. Tiny education system, which works on this kind of tiny education. British Matam, functional lawyer by Yana Mui Matam, my Mui system again, Chanazarm. Some higher education, some other standardized or education, say Manipur, India, London, Manhalematori. London, the Mogi Sarkar, clerk level, bureaucrat level, bureaucracy is the Tabak category, me Chani Wale Herone. A later Mohun, the lawyer, in the Ariporo, the Calda, pass out over graduates, we am leaving, some poro, the computer Paramawale and Tapantalaga, England, the Panvers, America, someone Yarina. Might have standardized over Mina in the Ariporoga, Mui, I function Yaba, England, the Porosum to work, Mui, giant computer Hermit education system, Matam de Giva, Colonel, computer adu system na khoi chana leiba adu imperialism lo herkan da su adu system leitra kan da su hani system so tole kan hani gi moine puthome mi sing du satra haidare moine puthome ma chak sing du sum puthole da kana da sum yoksla ko sum henjala pa aduna sigi tang sigi direction on thona bai to male en handa gi kana sa han project okay maru ina han leiribe education system asida ko gi value se kitang add tor bagi tor na bagi koi microgram da sanction ma mal habani patang sa sida ko gi specifically journalism amasung communication da laktringa sida I oja Meghachandra se lakse oja ko gi smaina vocational courses mayama college sing da Manipur gi college nipu sing da hodorpa aroga ko gi Narendra Modi gi government lak matung da gi Narendra Modi masamna su skill development da yam kana focus tor bagi makha satra ko ina hoje akoi Manipur da su vocational courses mayama college sing da higher studies da phanghalani habi wapum lak pasi only value add to bakhatene khambi bra kari areas da koi society manantra ga mahirwe sing masi benefit to ngamani khan biuja masi yamna kana gane ne khale mamdi akoi gi rusai ba mai program se moina honori je 2011 adai de ne nai moina masi gi akoi gi higher education gi mai level se da masi gi skill gi kai gi development gi ngasai vocational course me am je hogong na ba to ne adun moina yam kanna school college sing je sina moina honor pani mai masigi magi madugi makadu da akoi jo sumba vocational course amamam tauge haina ngasai NG college masam ki jo moi journalism ge course moi tauge moi honor pa jadum kuirab jane adubo anoba Narendra Modi government lakpadegi di hena moina skill development da so hen emphasize pir ga maduda akoi gi employment je thabak se pi ba na ba masam sab thau pi jaba ya na ba adu wakhalon nu lakpadegi ngasai vocational course ju yam maru oina masi jo tawdaba ya da boina handak je grigi takchilakna hojiki program se paikap pade khale aduga Manipur da akoi gi vocational course se aina thengna jagi bida akoi gi 2000 ge dai dane akoi gi SCART na so akoi gi maduna secondary level dane 11 ga 12 ka da vocational course se Manipur da jo course ma tari ni par muti hogroke madu ja koi journalism course jo yauge journalism course se koi jono sona tawge adi matam da akoi gi kano matang akoi gi tourism gi matang adi kari karna ai atai mayam jo yauge madu na yamna kanar mane khali satra jing mamdi 11 12 da madu gi maho ma khangadi magi higher studies da journalism simpham je jo madu changhin ba jo amani ju yaw ni khali hariba course so chahi manga tawti chatharame adu makhatan chathagidre aduga handakta masi course ino lung chatharakpani aduga Manipur da de akhoi gi vocational course ada resumba professional professional course universities ju yamna wale mase adu 2003 da akhoi gi akhoi hana akhoi email jo kona warakpani akhoi Dr. N Bijoy na mana BC oi matam na man 2003 da sang matam da university da mara tamame je ya machum ni general course ngata tamamba aduna vocational course kuma professional course hangdoke na mai matam da hona badigi mana aiki journalism ki course so adigi dance ki course so masi master level la mana 2005 da mana hogdo mane hoji Manipur university of ji chathari je okay asmaina sum lerk pasida akhoi gi journalism mai se masi made yamna Manipur da yamna
अखोई द पाउसे मसिंग याम लेबा देगी मीडिया की एस्टैब्लिशमेंट मैम लेबस जो जर्नलिज्म की माई क्वालिटी से हेन फगलन बसे मसी याम थिना दरकार होइबा मदुदने आई इसान जो मसी याम थवा योंगना नोय हौखेबगी अखोई एसीआरटी ने तौबा मदुगी कोर्स की जो जर्नलिज्म की मतंग दे आइना कोर्स डायरेक्टर होय अदुगा अखोई मसी फील्ड द खंग मैम पुंजलगा मदुर कोई सिलेबस सेमी टेक्स्ट बुक से सेमी अदुगा अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी की मागी जर्नलिज्म कोर्स हौदों मतम जो अखोई खरा पुल कौरगा अखोई जे जर्नलिज्म की मागी कन सिलेबस से सेमदना अदगी अहानबगी फर्स्ट बेस की छात्र सिंग लौबो बाउदे खोना रिटर्न टेस्ट बाउदे खोन तौर छात्र लौबो थाव बाउदे दुमाइना तौरमे अदुगा जर्नलिज्म की एजुकेशन जी मणिपुर दे यामना दरकार होइना हाइबदी कइनोदा जर्नलिस्ट अमु ओइबाय से माजी मी मैम मास अखोई ओजा ओइबने सामने सोसाइटी की ओजा मने हाइबे मोनि मी मैम एजुकेशन पीदुइनेबा पीगिदुरिबा मी सिंग सी मागी क्वालिटी से मसी इंप्रूव तौबाय से याम कन्ना दरकार होय मा यामना खंगबा मा दरकार होय अदुना यूनेस्को नसु साउंड जर्नलिस्ट माई एजुकेशन जर्नलिज्म की एजुकेशन दु लेबसिना मागी प्रोफेशनलिज्म दा अदगी अखोई इथिक्स मागी जर्नलिज्म की मागी इथिक्स की मागी प्रैक्टिस तौ मतम दजो यान मपुंग भागनी मदुना सोसाइटी दा अखोई डेमोक्रेसी दा हेना मागी योकटपदा अदगी डेवलपमेंट दजो माइना तौब कांदा अखोई सोसाइटी दे हेन फरकनी एना हाइना तौबे अदुना जर्नलिज्म की एजुकेशन अमा अखोई जदा यामना स्कूल हंडक से अखोई एनजी कॉलेज दमा अदगी जीपी कॉलेज दमा अदगी सिंगल अमना सुचामपुर दजो हांगे ओके मसी वोकेशनल कोर्स है जर्नलिज्म से मसीने हाइदी सुचामपुर जो कोई जर्नलिस्ट मयाम से ले अदो तादे कोई तुंगदा फिसर अखोई अफबा सोसाइटी बा ग्रूम तौबे जर्नलिस्ट अफब मयाम थोलगा हेन अफबा सोसाइटी में लाकने जे अंगन थाजे जो हम से फौजे ओके कोई वोकेशनल कोर्सेस मयाम से जर्नलिज्म की सुयावरा बनीना इवन चिंगिलम द सुचामपुर द सुयावरे मरमदना लाखदर फ्यूचर से अफबा महिरो सिंगल लोना अफबा अखोगी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मयाम से थोरपगी चांस कोई लोकल की सोइल दगी दमक लेरे हबनी मतांग सिदा इना ओजाइबम सदा लक्षणी से ओजा कोई जर्नलिज्म हाइव फील्ड से मैम सुम हाइना बता ममांग द लेखिबा कोई अफा अफाव जर्नलिस्ट हुजिक थबक तोरिबो मैम से मोय जर्नलिज्म की कोर्स अमत यावरते मोगी मागी कोई एमबीए बो ओरो एमकॉम बो ओरो नत्र एमएससी बो ओरो मैम से तौरगा नत्र बीएससी बो ओरो मसी मैम से तौरगा लाब मतुंगदा जर्नलिज्म द सांगपने तो जर्नलिज्म द लानोगी दमता लैंग्वेज द कमाना मथौ ताय अतोपना कोई एगी environment da habitat egi society da natraga malem sida tholi ba thodo watuk mayam si maram sida ningthina khang targadi aduma journalism da lakpa ya habi wafam lari adabu why a course in journalism the course ama mathau targli si karigine na confusion we journalism haiba kino se subject se aduga the profession itself masi social engineering ne masi di we kino hai unofficial mouthpiece of the public कोई प्रजा जे महूर शिलगा मान हुआ हाइदोरिमने प्रजा जे महूर शिलगा कोई another 3 pillars of democracy the legislature na judiciary na executive na bureaucracy na kari thabak toruge je yeng doine कोई अदु आइन गिलम ना तबक तोरबे जिना तबक कमाइन तवी अदुगा शासन चलाइबस एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी द लेरिबा कामु जिना एडमिनिस्ट्रेशन जे कमाइन तवी अदुगा कोई लॉ मेकर सिंग जिना मकोई जे आइन जे कमाइन सेमी कमाइन चलाइना पॉलिसी फ्रेमवर्क से मसी कमाइन सेनलाइज तौनबो होनगे से मसी जर्नलिस्ट सिंग जिना येंगदुरिने आदि जर्नलिस्ट से कोई सोशल इंजीनियर ने अदु वरगदी कोई राजनीति ओइरो अदुगा कोई एग्जीक्यूटिव ओइरो अदुगा कनो ओइरो जुडिशियरी ओइरो फिल जिंदु कोई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिदा अरुबा एरिया ngaktane मरु ओइबा मसुं अरुबा एरिया सिंग असिबु येंगबा से मसिगुम मीजे खरा कोई खरा खंगबा हैबा मीजी मथौ तायब अदु वरगदी माने येंगबा सिदा कोई मिचंग मिखाइ नाइदना चुमने येंगबा दो कोई चुमने येंगबा खंगने येंगबा अमसुं माने येंगिबा असुंबा मसुं अखंगबा मियेंग दो कोई मियामदा फजना पाउ तमदुइने अदुना मा मसाजी फजना खंगबा ताब अर खंगद्रगदी माना येंगबसु हैरोय पाउ तमबसु हैरोयबा अदुना मसी कोई हाना तमद्रगसु अदुम ओइबा मी मयाम लई जर्नलिज्म से सुंगतम तमदन ओइगिबा मयाम फावे अदु मतमदुदनी को ओके मतमदुदा फावबनेबा मतमदुदा अखोइना जर्नलिस्ट अफाव ममिंग ताई मतमदुदा फावरम बनेबा अदु मतमजे ओलए पय ओलाबनिना हौजिगे मतमसिदी इंटरनेशनल पय ग्लोबल जॉब मार्केट से आमना कॉम्पिटिटिव कोई नेचर मा कोइना थेंगरेबा सिगी
environment se sigi kano sida sigi surrounding sida koin compete tawge or ko excel tawge hargadi masi moi se fazna well trained tawba ama dakar oy aduna id masida ko ye kano moina ko course moina ko tambasi id phain khale id okay course tambasi mathok tai ko global age amal abni na globalization ki age de am competitive or abni na media ki numbers su hengal kuni na apha apha makhal ki journalist mathok tabni na ko training je specialized skill training pi mathok keno se amina journalism haraga ko sida webi adisi ko manipur ko yeng mada khabar de iba ko radio da ngang ba natraga tv thopa si khakta na tri ba machine tawya ba thabak se anmana माज अफब कम्युनिकेटर म ओइराबा अदु ओइरगदी माजे स्पीच राइटर खक्तंग ओइबदा कोइगी याम मरु ओइबा कोइगी मचिन तोंगबा मसक नाइबा मी मगी स्पीच राइटर जी ओइबा सिदा माजे अदुना सुदम हिंगबंग हमने ओके अदुगे कोइगी टीवी ओइरो रेडियो ओइरो खबर सगी एडवर्टाइजमेंट सिंग से मसिगी कोइगी कॉपी ई बसे मसिगी टेक्स्ट सेमा विजुअलाइज तो बसे मसिन जो मागे सिनफम म अदुम ओइबिया एबा अदु हुजिम मतम जी कोइगी politics ta oiro aduga koi corporate bodies ingste oiro koi communication war se adum thokane masigi matam jida koi spin doctor hai je koi company amna phajaba kano ma thola gati man slogan ma puthora ba okay adaga tek kano se kano ma puthora ba tek line ma puthora ba madu kamaina counter tawdagi se masi khanba adaga political party amna koi mikhal gi matam je si matam jida ma koi je vote kana ba prajana yana ba phajaba wai khara कोइन तौरगा पैकेज तौरगा पुथोरे अब हदो पुथोरे भी वाई जिंदु मधु कमायना काउंटर तौगदगी जे मसी खनबा मसी नैनबा मसी मसा मथम सेमगा प्रोवाइड तब पीबसे कभी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर होबसे मसी सु कनोगी होजिकती कोगी कनोम ओराने अब एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू मदम ओराने अब दुना ट्रेनिंग से कोइना कोई कन्वेंशनल लाइरिबा हानगी लेरमी जर्नलिज्म की खुतम जिगी मथक सेदा कोगी कॉर्पोरेट होजिकती इवन politics is corporate politics ki style de la bane wo se ki communication even koi last state assembly election de koi u ghre ba koi media ward ka mai tawge je koi u ghram ne ba se gi film se di moi se koi journalism course tawruba mairu sing je moshina phajana khanga ga hairaga thola ga di working avenue je moi na judum semja ba yayo okay working avenue se masana dum semja ba oja phanjo oja pradip lak che oja koi manipur da hojiki ojana su takpir koi train oiba manipur khatan tane anywhere koi train oiba koi gi journalist me am mathok ta takpir maram dum ngasi vocational gi courses me am training pin godam ta tholali mathok masi yamna kana gani haibne du hojiki oiba manipur gi situation asida koi train tawroga koi mahiroi me am se pass out me am se koi manipur da leiriba media houses me am natraga masana self koi working avenues ma create to bagi adu gi stage ta leiren khambi pra karamba mong ding biuja issue si homari suri na akhoi train to kan sida degree tana bse akhoi na degree tana ba vocational training la kan se degree tana to si heavy pot khas yawrin okay si to kan se degree jasum tana gi heavy journalism to ko degree tana gi heavy pot yog jeri journalist pass to ga hito thamale sa hai thai so tamani hagi hai ba journalist see the hierarchy layer reporter level, sub-editor level, editor level है लाखान सीधा I am a lateral entry actor नहीं साइन अब अगर PhD तो कोई दी China में ताने PhD तो रे नोई leader writer हो गया leader writer इबे सिगर report इबे खेले ना leader से ना मैं opinion pair तो इन्हीं या तो analysis तो तो इन्हीं अदर अदर तुआन बा हिरम सीधा है China की international relations तो इबे कामू थोड़ा कहीं या अखोई खबर पा अखोई और बा ब्रह्मचलानी हो इरी अरिगी प्रताप भानुम हेता हो जो इरी फाइनल तब कामू में लाकर नहीं मोइसिंद्री जर्नलिज्म की पोजीशन आउट ऑफ जर्नलिज्म से हाइजनेस स्टेज में होगा अंदर ये इंटेलेक्चुअल अफेयर नहीं ना सिर्फ हम कामू से रेडी कहता होते रहे वो साइकिल बेस ट्रेनिंग सी आउट ऑफ बांग टाइम चाहिए चाहे मखाने होते रहे कामू से अब समझ है थाने की gana hairan girlal jel hairan MG akbar hairan moi makane hora kakazar pangmun na to yam tam dali hoi arun shori je horaga dilip account gore horaga mai ajil lateral entry tak ai UNICEF thau to world bank thau to ni yadone international gi money ma ki jam kan phadan khangi anoi khabar ri ma EB ke hai ka se mai gi na khabar no loksin ni tene ba adana level am da di sai hai si hoi da journalism training gi posi yam kan chang de level adu level a khoi na yeng bi da journalism is
pay commission and tholi pay commission categorize category thola kan se chakum khai o structure kamai lege se reporter kai le jono adagi subeditor kai le jono adagi gano sina photographer ma'am kai le jono technician ma'am kai le jono kai se tv aur amne tv se technician gi por philai si ma'am se kamai categorize ore has so khoina level se training to dia ro pot kai yawi ad training is so level khenari as sector skill ka hanak da khoi su journalism mi kan training si yaw se har da iso background hi kan pai da ad sector skill council gi listen thole training si kai training da ka le ge sa level of training hai da ad reporter bi do ba training si moina degree of gonna say specification ji specialization ji 4 to 8 ki le scale of 10 gi scale 1 to 10 scale sida ba 4 to 8 le aruga sabida ma high consider na 6 to 4 to 6 day aruga kan sabida dan kitang hele aur te lu khre hele na reporter sina sai chalaga event ma reporter ni english am kana nadra language am kana mun khang rasma iram do sabida taram chu filter to do na sabida sina mo headline bi he do ni ps layout over he do ni computer program pai he do ni sima moi technical gonna say knowledge moi technical requirements khare ni khare hele ba sector skill council gi rating da su moina kitang hena specialize over in loy training out real do aina samna ha da aina sabita ro chang ya kan sa da ps layout over se kamai do no adra gonna say karma program here computer has computer ga to rena karma program here ina kano paira ba InDesign paira ba natrana Quark Express paira ba sumam pai dia ro ain thabuk ta no kan Indian space thama hangen ai lo kan sa da summa ma moina hang de se adu herba hang ne ba na computer karma pai experience kai experience me am to hangani experience kai bole je home experience ra da vocational training da khoina experience mang na tra su chap cha na machine nei pai re computer rai pai re aru page layout phazana hai demo to hon ngam di aru akhoina pami ba skills adu mane ta sena adan ta nai theory ada sum se da what is journalism mai to adu so ai ngonda aigi approach ke mana ain tori pose kai no khang na bagi de taka le ko aru tasin taka le si on hand practically ina hoina thaina computer lacking ai khoi computer lacking jang mani ka journalism jang ka da computer lacking is da chief sub editor na headline piro si copy lang dal ko adu headline piro single column to si double column ani piro double column piro single column piro aduga ada ai nei muthi de mata the kan ko aim maintain aim sina quite also over letter in m is for kind of 14 points at m gets at least tap that one column country 3 column country hazir computer ne tap ne na kana di hi ga computer tap jai thai yot ki matum la tap ya pon de tap na ai wa kan khang de na ada aina akoina haiba yam tina aran mam le akoin journalism si heta man change hai je siu ma hita min song chang ya ro ba kan akoina si posim ma sum u de journalism ha ga akoin khala sa power press conference laga power ga usi at journalism u re na si misconceptions ma di phadan ko pata ne ta sen ha ga journalism khabar am tho ken ga noi te television chama ne da computer pa kong le ni si hita technical specification me am technical specialization me am hita na to o ya pon de ba ada akoina pay commission gi journalist pay commission gi report ma bi yeng di journalist ha ko ri sing si kana na si akhoi chap cha ui na akhoi na praja na mi an uri sana journalist ha ga pau pi ra ga ma an hai ba mi pau ta ba ga hai na mi an se tai na si da hazgi sector skill council gi rating do di sina mu he khoi ri lowest kanu ne ba skill ne ha ba mi du ta ba hayo ma yam he ba kam bu report lo he ba kam bu are exclusive lo ga he ba kam bu adegi research lo he ba kam bu yam nei ko ai na hai si ma gi importance ki wante skill lugi specification hai tare si la kan jing sai gi khabaram bu thokan da daga no gi television program bu thokan da grading jam to mi to ma staff jam le na adu moi mam gi skill si ju grading jaw adu si mam si training out ri yaro ba training out daga na on hand mana changura ga haije ki ba akoi gi apprentice ni changa ga ga na sira akoi intern ni changa ga hai tar ko adu ga sum haijan haira ga tuition ni ga na skills yaw da chang bu ya da ba hum su le ri ba skill yaw da chang bu reporting to da so khoi gi theory le ri ga se ka kamai to da news ka si attractive hen ni inverted pyramid style writing kari no ka habi mai theory kari le khari le jari na tab cha na fix theory na ta so sai computer to ju mai na
aina kanam soib do nga ya da bi podina traga su mai rule khale jare ba adu mem tamjam su phai ada reporting to ga sa magi chang do ya ba writing style phadar do ni my communication phadar do ni adum phajana bi style phajana bi mo ta ki bam le ko adu su chang ya da skill khare le ba sai gi journalism gi acho spectrum da we uri spectrum ba am da journalism haraga sai mi reporting low reporting to wa adigi tv da thola anchor to singa ta ure ba journalism haga singa ta nyati ba journalism se do al training jam da ka le por ma okay tongan ba ko gi newspaper bo ero magazine bo ero natraga tv ki program bo ero natraga radio ki program bo ero live natraga recorded har mayam se tongan makal gi ko gi mi hai ga dra natraga ko segment mayam mathau tabni na hai riba area singa du gi tongan ba require skill set map amaleri hai riba skill set mayam se khang draga di haitraga di thabak to bo yaroi dabni na training amadi mathau tari habni mathang se oja ko gi Meghachandra lak che oja akoi hujik Manipur da hodoi ba vocational courses hai batare masi ngara ko thena jabada ko GP college amadi NG college ndaka Churachandpur gi hogdo si 1 year diploma in media and journalism or mane si 1 year diploma oina piri se gina ko gi masida ko gi bachelor program oina 3 years ki full fledged ko madi leitabra kamai to biyo moi kanogi college da ji piri ji magi kanon akhoi magi general course tamna okay mana mapan ai nungthing ni matam da magi extra oina mai vocational course thamaga noina pamagdi tamoina thamba adum kanone compulsory course nate okay aduga hojik darka oibda top university sing da akhoi gi BA in journalism ga journalism de subject lor ga tam se lai admaina tawna akhoi de admaina tambadi nate se de toje okay aduga jhaiki ngasai journalism ba subject se mase tambada yamna kanari kana mai subject da kari ke tamge haibisi koi khara khangba ma darka wai magi job prospect ke lege ju khangna ba masida koina journalism haraga na khoi gi ibagi magi sigi art of my writing communication kamai tawdage haibisi adu ibagi mong sene adu koina media na tamai sina media je khoi gi radio da tawge kana radio gi da kamai na igedage adagi print ke na kamai ton igedage kamai na phungdok kadage adagi film gi na kamai no tawdage film documentary ga nammi ba kholi ba ga jo journalism de pass tawba kamu gumna tawba da moi chane adagi television da kamai na tawdage mai script kamai na igedage khot kadage je masida loin mapung phan tamane aduga sigi mathak ta jo asai gi public relations haibam jo mai journalism je tamri yaure adagi akhon udaba advertising eba subject am jo masida tammi ba aduna masidagi journalism ba mai subject sida mai degree natraga master ama mai kanojida tammu tamjida hairiba film mayam je mass communication gi mai media mayam khangani adagi ibagi matang jima loin mamun tan khangni message ama samba story ma kamai semga dage jima phajana khangani aduna print medium na kamai to igani radio na kamai to na phungdokani adagi film na kamai to ni tv na kamai to ni loin tamani adi mathak to ngasai public relations yaure public relations na karino na haibada ngasai gi media gi mai tools mayam singje kamai to sinna gadage ada kamai to na phungdokadage hybrid singba admaduna public relations na ki organization namaga adigi public ka magi leinariba mari je kamai to thamudage aduna kamai to na PRO abhabam oigedage hybrid sida communication skills da kawaiba adugi damta haki subject se hapane adigi mu advertising ki telaba 1 year gi matam sida hari ba subject mayam advertising gi baro public relation gi baro TV gi baro radio gi baro film gi baro koi print media gi baro hari mayam si chahi amagi manung sida koina practically na theoretically tak pasina mahiroi singi damte adequate oini en khambi prakari habni madumang di oide aduna man master gi level da mana tambi ai tamkan da mai film ge mai mass communication do mai specialized subject to madum makhata na tamba mu yari haisina mai mari lena mayam do mai mapung oina monda legeda concept mayam do khan buane adinga sai advertising jo tonga na mo ite subject lare public relations and advertising Indian Institute of Mass Communication adu adu tonga nam su tawre hairi je dum jal jam tamkan jo ki the part mati am yawen haiban aman adu gi line da pama gadi adu to yare adigi TV and radio journalism aina tonga nam jo masu tami FTI ai do ju tami adu Indian Institute of Mass Communication jo yaure adu man pami line da hen khangning ge adu tamam yare adoi tadi sumba makhal mathen mayam jima leibnina mi gi career da masima tamaka na karamba profession da isangaga karmaina toraga de habise magi job ki prospects yam lei hariba asai gi PRO gi thawam tawta jo hoiti company mayam lere adegi government gi establish mayam lere masima ma PRO gi work se yam darka oreba thaina darka orem ne hoji jo akhoi gi minister mayam jingi manak ta PRO na mum ga thamiga je darka lecton thamgalei ne sumi thawgi ma sang yare adegi advertising agency am jo fajar work tawgi yare adegi hoji matam
something mu media ki agency je lanai link kan abzu yaure hoi ti government ki kano ga je publicity ki thabak ga je outsource ka to zu yaure adu ita di media agency ma man link laga mana si ki PR ki thabak to ba di press release ke pau itho isin ga tawuk to kan ma jo thabak se dum to bi aisin da adu ita di kanawmum na masi ki simpham je tamaga ina krai da hen sunari ge na masi professionalism ki wakhal na changa ga simpham je ai cha de ba de na changa ga honak ta ga de ma soi na ma gi nungai ba ma job thabak phangne na dum kal masi okay handagi hogi existing oina leriba government ki natraga private ki media organization mayam sida tongan ba profile da thabak tawbu ya ba khatana tana isa gi oina thabak generate tawraga hogi hari ba government ki department natraga tongan media housing sidagi hogi thabak si outsourcing to holaga contract we lorga isa gi oiba employment su generate tawbu ya habni manmaduna yam chawba phaba makal gi avenue amani journalism and media and other hogi vocational courses 100 days ke program da launch to ki basi on the no brem to ke break ki makha chatrak pata hari ba tongan ba maru na journalism gi radio television amde newspaper aduga ano bada koi new media hanes hainari ba internet ki cyber journalism ki matang dasu koi manipur gi oina masi karai da fit tawbu ya ga ke karam mong da koi manipur gi mapan dasu hari ba course ngasi loira matung da masi ge career prospect lega da habi matang dasu khana jage break yam tonjar ke impact news pe meng ta lebi welcome back adon ngru se manung hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam manung huna tanga si khana jarme ba si 100 days ki government ki program am oina andak June ki tarik 29 da Manipur da haudokiba Manipur ki college Nipu da tongan ba vocational courses mayam haudokiba si manung chana media amadi journalism gi 1 year ki diploma course su ngarang dagi NG college GP women's college amadi Churchanpur gi college amadu su haudokre habi wafum si gi matang dani mathangi question si ai oja Ibomcha ta lakchagi oja di koi AIR Imphal gi koi news ki editor oin su lebiri aduga marakta su koi Durdarshan kendra Imphal gi su koi news editor oina thabuk su adum pubirami oja maramandra koi gi Manipur gi kano sida lakma tamde electronic media gi maru na radio television sida Manipur da koi television channel su private ta amani natra laitre aduga koi gi radio da su station hojipudi ani budi lere private koi gi kan FM station ama yauraga aduga DD ki Imphal lere yamna limited oina electronic media laibani na ngasa gi course me amse tawroga koi electronic media gi lam sida train torba mio yamana candidate amana karai da fitin tawu yaga da have sini kari have ni koi kagum kanda isu koi university da na tragana koi seminar workshop kum da chacha bayawi cheda mascom koi mass communication mass media ga mele na ba lena tamba mairu singsa student singsa or training singsa moina aingonda he hang bayawi koi akoi je mass communication je tamaga di thabak phangadra saingodi hamna first question first and last question ada aina hayaba hojiki koi global employment dynamics se yam all le kayam all ge bu ai sigi certificate se paira gadi ai si tamura gadi thabak phangane aba certificate se hoji idei leitre hoji se medical tamu base thabak phangti okay engineering tamu base thabak phangti even koi UGC na loba ko lectureship ki or research fellowship ki ko jarab ka pass toraga PhD ga loi base moju thabak phangti thal phang da bai sang se adu werega di akoi nahang na mass communication gi course ama tawraga thabak phangni sinang kamai khanduino sima si haina koi gi yamna pun handan bai wana te ko adu thabak phangba yaba mim oiba se masidi masana semjaga dabane okay mangona certificate ma piraga mana certificate tu tanma matamda course tu loiba wabusida maji mina pamna ba do mana karigumba interview ma piru ma tamsida newspaper oisno or TV channel oisno radio oisno anywhere media ga maile na ba farm am oisno ba maybe in public sector or in private sector ma sang makan as masigi mi ji akhoi gi farm sida akhoi gi unit sida akhoi gi kendra sida ma ji lahu dradi akhoi mangjani masim tadi lahu je na haibagi kanoma asagi interview board tu da or farm da company tu da ohan bang ngambagi kanoma masige no se okay personal attribution se masima laigadam ne masida aina khoige matiam tang se panjarbada bharat ki waina larik lai shudi hairaga skill ngasai tam pradit na haibi ki bado khoige skill yaw da bai se koi bharat masi india khakta gi nati marone developing countries sing da yam na chaun mayo na ba unemployment problem se sida koi developing countries sing sida thau phang da bi chang se kari asu yam wangi bno se sine even khoige
developed countries in the ngasi work se job se outsource tawre tawraktra poi India go malam sida China go malam da haidi poi ye thabak suga da mi gi mamal se masi khara hungba jaga sida poi job se work se outsource tawre ba adu akhoi na subang mabra sine poti ar poi India go ina poi ye rough estimation je poi ye 3 years at ta leba je kamai legi bu poi educated youth se masi gi Chamagi Manunda Ani Kaktam skill way. Ada koi Sami Manunda Ani ada 2% Kaktam skill way base. Educated aduga 98% je educated and unskilled now. Okay. Moje palm way. Ada Manipur zu kay hare koi Manipur gi koi employment exchange da gi live register da thabak thi ba migi masing ji lang nipan hele haitana. Lang nipan ji manung da khoina 2% ga ji yam wang boy ning bai wane ba Manipur 2% ji yo roy hadi skilled keno ko skills hai koi skill and educated youth ki percentage hai hadi lang ni pan ji da 2% waraga di keno gum oidu ne ba 16000 gum ne 16000 gum ne ba adi khoi gi Manipur ji da skill and educated che skill is well skill ko koi employability ji moi di am wang ba adu ma 16000 mu leram gadra je adi leram dong man dia okay 16000 sibu yorum si yorum dong man dia adu rega ding sai tang pradin mai dana poi mana newspaper house amada media house amada thabak che tau gen interview pi kan chang ba kan da nang adu hebra hai je skill ne poi masajina course ama tauba matam sida kada se mawanda koi packaging ama chang ya khoina alu soup khoni alu sip se bora da halaga thamma sida alu sip se kasu chaning ba pok tia koi majority of the consumers na adu masi uncle chip ana phajana package taruga di well package taraba ko aduga koi arang ara ka haptana koi printed se phajana tawdana packaging ji nana taruga di asi angang jina hayaba asi leyo hayaba dukan angang ji pubakan da ma koi bora da hanba alu mpa pa soi bodo ar ko sileyo hai di ba mana mama para kare hai ma ka chamin na ga jan kare hai bo uncle chip leyo odi les leyo hai dana sumaina admai tawdana Massage well package to am darkar oil. Well package to orgadi with skill. Aduga matam ga chuna bado. Pagi up to the minute. Adi kano se massage ke aitare. Pagi update anataba. Up to the minute. Hoji kudak se kai thoye do. Madu khanga ga satpa. Adi hoji kudak ki darkar hoji kari no. Global job market ta darkar hoji kari no se. Masi khangna honar gadi. Pagi ma se dum pamni, mi se dum pamne. Aduna Miyama course ama taroga magi thabung afam sabak magi wa kana haitar job avenue label aita bai se course to depend tau dia ba okay mi dru depend tau okay course depend tau de mi dru koi depend tau maru ina course koi any professional course ama vocational course ama tawru targasu certificate paire hai targasu ngasai gi skill set me am tu yorum draba adu ko presentable orum dragati packaging am under gati madu ultimately chanabam khango habni oza Pradeep tala je oza koi Manipur dadi ngasai gi koi every newspaper natraga lairiba khogi chepong pauche mayam sigi natraga khogi television channel radio channel laising sigi masam sagi oiba web portal amam laijaba targasu madu dugi dedicated staff laitaba natraga dedicated article news inaba laitaba khoi pau da phong khido as it is thagat pugumba adamai no na togum tawi adu khoi dedicated only portal chalaiba khoi news khoi organization haga adum bakhara di dum laibudi lere adu kari happening khoi Manipur da sum makal gi web journalism ki cyber journalism ki scope se karai pau laini khan bi adu ka masigi damta request skill set khoi Manipur da dum lain khan bi kari happening Kasi web journalism so adu ngai adu ga ate de journalism print journalism or so electronic journalism or so mangona quite da kale se advertisements ki khoi revenue lakta ki so ngamo e web ki so khoi noi khoi na pamje ka hand business model lam lakan dei mai revenue kai lakta we si nga ba kai de advertisement phang de advertisement kana thadu nya kan sa khoi jita Manipur war se du ne khoi private sector ki corporate sector ki advertisement yang wat pani nya ba aduna Manipur da khoi print media ki so crisis le world yo na ba ajik Washington Post thing jang leisang re na kana Amazon दुकानदार ने ले रहे होता है ना मैं खबर तो नहीं है तो कमूल ले रहे news shut down तो रहे Guardian newspaper या जाओ ना हर लंदन की quite prestigious newspaper से अजीज़ लोग भजन तो रही अरे मोई 10-year project हो 10-year project में तो दी
print journalism chana roi adi ka tablet talun chana hre pa ba ka pau pa de Facebook de yang pa ba pau hen yam jale moi research ngaitan to le na 10 year de khu shutdown the we plan to moi haji plan prepare to re ba moi haji phadan to yang long chale ba khabar ne so 10 year yang khu si moi trust and surrender ko ne moi sina da 10 year matung de ya khu si digital on ho si on what tayari to si on si mo ti haide so on to tayari to si thing pe ai have si khu si gi hang shop da na ba se gi 10 year matung thing khu juk lo re iram lanjan kare print media gi kan si matam lo chale adu maina highway on ba adu print media da television journalism ho adi NDTV gi technician NDTV gi hana bu rate to khot ba le re later so ma sa gi han de gi zum crisis financial crisis in the red layer is the hanin ta layer na moi ga na mi ngon pe cha lu ba adi gi to ri loan pure ga adu loan du sing ba yong sing de right of mati right of the heavy matang de to ri na adu hai moi adum crisis sem layer ne ba adu sin na even yon thokre aman le sang mathang da moi ma pe cha pai ba karwa wala me amon le sang re na gi ga han to ma sai na independent business hoina like once the viable of demo actually and sigi market trend man so khang do su yaro ko na khang na e changkhal ro ga pollution khaba juk am da leiriba kanom da khoi changkhal ro ga loimina ki pichai je pudi ko na ano bu juk to yeng hong phei da ano bu is ke lai he je ado thagi web portal yeng basi Manipur gi ona di haji kam viable lo no se kamai advertisements revenue sky lag do no khoi sai da मैम से टॉपिक ना मने ना है अलग भारत ने ये ना कम कोन भी वाले तुम तसेना अदो असोम का मपान की ये नो कान से दा असी टोलो से फना कान से गम गदरा होई रन तो वायबल लेना असी 7 पे कमीशन सरकार की लाख रहे असी मक मैच तो सु कितम हो गम गदरा का है तो गम ना जब जे मैं वामी ना मिशन में ना गांधी होई तो मैं ना तिलक होई तो मैं ना कोई दी करो दी एरा बोलो तो मैं ना सैक्रिफाइस हो सी कोई दी नेशनलिज्म की नहीं कोई प्रजा की प्रमोट तो अनुगुम जी का ना मैं तो रोग दी गम जे को अरन तब कोई ना तसेना लाइवलीहुड अमोय तो सी कोई मैम नोय मिनगा याबरी सी पैसा तांसी का हेरो गदी ngамoi do pot su yam leramuni aina kham do web episode ngai ko aduga si मैम si hodiya da ba hai sai ge train ahama khangi work question do hangne मैम when discuss with the si train do hena ke kan do no thabol itri kem kan de thabol aingonda haira skill do haira ga su skill do chana thabol itri kan de ba aina yana hodo ki ba moi colonialism le kan sida colonial dakale pos ke no moi na analyze so ko education system si swai do si akoi colonial dakale si administrator dakale le sipai dakale adu moi training to kan so adu am do orientation du yang ga train to rin na adu loina fit to wi moi my colonial structure so administrative structure so am thina chokha chaba adu education system so adu ani do match on ga do rin ba adu hoina hadi yeng do si larger picture yang kan sida koi course mai wana na to bida yeng do si akoi larger economy ko le ri koi overall economy se sida kai fit to ya si mu si yeng da ka le ba ya da ka le ya so wi se sa akoi Manipur he to nei ba ye lo ri am na ya to he pula bo cha mi ra lo mun mi no bi phon do adu sta da na ba gi pulap ki ona aso plan am su da ka le akoi economy si ko le ri kai phai pra ka da hang ma le ada akoi se da one prospect kai le ga se study to um sangin la adu me adu prospect le ra kan mu skill le hodra ga di mu mi to la la do okay skill di mathok tai skill mathok tai prospect le han bam zakale prospect le ani matching to do ne ba sarkar gi aso economic plan hai ga budget session ho do re se se kari plan le ri sarkar gi budget tu ma tu ina ate me am si gi su moi prospect si le do ina sarkar budget tu ga si ga ani matching to hon bam zakale ba adu to dra ga di skill le ra ga thabol le ra ga skill le ta ba thabol le skill le ta ga na danger si ko ina ga khoi na thabok le ra ga skill ho do ma pan la ka ne ba thabok tu fill up to re adu mina adu ga sai gi social disharmony am thol pa I'll be thoi khole ga si ju adu mari thole ina skill la khoi haji da ka le skill me hen ba ek le ra ka na khoi no fill to jan ba gi ngam han ba adu ga loina na khoi gi larger economy su chap chana semba khoi skill le sing siga chan han na ba gi mom adu le ani match of ran da da khoi na pull up ya mi na do okay khoi job prospects ka skill sets mayam si mase match down han ba equal to hen ba habni adu hojik le ba situation se de khoi skill trend or ba mi mayam tholok targa su thapak se lai roidra habgi aki ba made dumang le madai dune mayam na khoi skill training to roga skill develop to roga khoi krai da sana gadno habgi aki ba musu mayam da dum pauno ba diawri aduna hoji course khoi vocation course to dore journalism ki course ma tor matung da na media ki course se mass kong gi tawro matung da
करीगुमा कोई इन केस जॉब प्रोस्पेक्ट से लेते हैं अंतरग लेरे कसु सैचुरेटेड ओइबा तारगदी मसागी ट्रेन ओइरबा कोई मास कोंगी स्टूडेंट अमना independently वजान सो हैपेट ngasai khara ta pikir independent to buya khara te dum laigani haidana to kari kari di to buya job prospects isana dum create to buya yargadi karam karam mong da to buya gadi hojik maroi na internationally yanu matam leiriba new media maroi na khoi YouTube ka tholok ba de YouTube to so mayam YouTube te pesa ta na ba affiliate marketing de pesa ta na ba video same pesa ta na mayam su laigre mar baduna mascom de pass tak candidate sing so to buya am du mali kari kari adu ngasai documentary film making su jana haibet tak piri kari kari area da masana ngasai gi mascom gi na ta journalism की थबक से जनरेट तो वो यहाँ तक एडवर्टाइजिंग पे आगे थबक से जनरेट तो वो ये इन कंफ्यूज है मसी सोइदना मा थौक फंगने खाली मान कन मसी थबक फंगने से थबक से मंग गमगने बा होजे लोइन मो प्राइवेटाइजेशन तौरे मसाई दूरदर्शन एआर जो मोई कन प्रसार भारती न ओल इजने ओन बदगी दे मोई प्राइवेटाइजेशन तौरे अदुना टीवी की फिल्म सेम जो मदर मोई कनो तो कमीशन प्रोग्राम में तौरगा मदर अप्लाई तौरगा मी मैम जो मदर थबक पीरिसिने अदगी रेडियो की दजो अजी एफएम चैनल मैम जो लेरे अखोई मणिपुर मसी तो क्या हंगने दबो आने मसी हंगा गरी मा अदगी मा रेडियो की स्टेशन में आमसे मदर जो संग यारे अदुना अदुम मैम लेवा अदगी कसai सोशल मीडिया की मतंग जो मसी जो अखोइना लनाई की अखोई कनोगी अखोई मीडिया की एजेंसी में सेम सोशल मीडिया की मधुगी थ्रू कनामोंगी कंपनी में नत्रग गवर्नमेंट नत्रग मिनिस्ट्री में कनोमगी मागी प्रोपेगेट तौनबा माने यूट्यूब ता अदगी फेसबुक ता अदगी ट्विटर दा मसी तौबी यारिबा यामना अदगी हजिक अखोइना अखोइ एप काइन सेमिगा जे अखोइ गवर्नमेंट की मक्त जई लनाई अखोइ की डिपार्टमेंट को डीआईपीआर एप एम सेमे मसी अखोइ गवर्नमेंट कनो जे अखोइ की मणिपुर गुंबा लम सिददी अखोइ की कनो चिंगनुंग दजु अदगी अरापम फम दजु मयाम दि लेनबा मोबाइल तुम पाइनबा मोइलो इंटरनेट सानबा मसी मोइदम मेसेज गवर्नमेंट कई तौरीगे खंगना बायना अदुमाइन तौरीबा हाइबो पोटसी कराउब लनाई इंडिविजुअल मन जो सुम एप अमा आई लनाई समजरगा नत्रग नंगे फार्म अमगी नत्रग ऑर्गेनाइजेशन अमगी मसीजे मी मैम अखोई कस्टमर मैम योहनगे गायबगी मान आइडिया अमा क्रिएट तौरगा बा अदुमाइन तौबे आबा अदुना अखोई जल जम जे अखोई खंगदुजे कनो माई मेसेज सेम सिम कंटेंट जे मा अखोई दरकार ओरे अदुगा मतम मतम की लाइबा माई टेक्नोलॉजी से मीडिया की टेक्नोलॉजी मैम जे मसी अखोई खंगदारे थमना अखोई जल जम तम तम प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी तमकान मसाई मयक साबा एम गायना मयक असाबी तममेने लिनो टाइप मोनो टाइप गायना अदु होइतिम चनद्रेना अदु सिंदरु यापुंटे होंगैब मैम सिंग अखोनी एडाप्ट तौनब होनागदबनी अदगी फिल्म की मटांग जो नबै थाइना अचौब फिल्म नमम कोल सेलुलर मांगरे डिजिटल जो होंगैसिनेब अदगी मुक मसाई मिंगोन कम्युनिकेट तौनब होनाबद मीडियम जे मसाई सोशल न्यू मीडिया जे लाक्त मसी अचौब डिपार्टमेंट ओइदना मसिदने याम कना मी मैम कम्युनिकेट तौनब होनरिगा जे सुमबी थबक से जपान मसी अनु अनु मैम टेक्नोलॉजी जे खंगा मदु अइना खंगी बाई कंटेंट आई मेसेज कमाई तु योहनगदगे गाइजे अदुगा मसी कमाई तु सेल तौगदगे हाइसे मा खंगदारेना अदुना प्रोफेशनलिज्म जे मा यम दरकार वइसिनदा आइगी कमाई तौना आइगी स्किल जे कमाई तौना आई सेल तौब ngमदगे हाइजे हौजिगी मतम दे अदु खंगबम यम दरकार ओरेबा नत्र गवर्नमेंट की थबक अक्ता थिरगदि सुफंग फंगो फंगनिङै मरम जु लेइत्रेबा माई स्कोप जे पिएबा अदुना हारिबा सिंफम जिदा अखोइ जलजम की सिंफम मास मीडिया की सिंफम जिदा यामना पाक चौबा सिंफम निना मसिदा खितंग खंगैरगा अदगी हेना यामना स्पेशलाइज of subject to them changhin study tawragadi my job prospects dum laini sinda okay job prospect adumak laini organization amma daga megi nataka private ke maduda tawrudra ga su isana mayam ma create tabu yabagi avenue de leire habani aro ibenai ओजा Ibomcha लाक्सन के ओजा कोई मणिपुर ओसाई रेडियो की मतंग हाइपेट हाइनग्रे अदो रेडियो तो मणिपुर ददी एफएम स्टेशन लेतार का सु कोई एआईआर की एफएम स्टेशन सिन नतना प्राइवेट के स्टेशन ति मैम से लेतबनिना रेडियो द जन कोई मणिपुर ददी वॉइस टैलेंट सु मैम दि ले तो वो रेडियो द जन बतार का सु कोई मणिपुरी लोन जी अतो मपालम द मसिगी स्कोप से लेतबनिना मणिपुर द तुम तौजब ताबनी अदो हारि मैम से कोई एआईआर इम्फाल दा लरिप स्टेशन से दि लोइ दे फिट तौ यादबनिना प्राइवेट एफएम स्टेशन से मथौक तादो माले तो मणिपुर द प्राइवेट एफएम स्टेशन हांग दृश्य मसी हांगोरगा कोई रेवेन्यू लावे हबी अकी बदगी हानादे खंबी बरा कमाई बिउजा अरे हुजिकी मणिपुर की मतंग लातने मति अमतंग पंजरम के को कोई डेवलपिंग कंट्रीज इंदा मरुइना भारत तसो कोई सरकार की व्हाइट कलर जॉब्स हैं मसी मयाम थक फंदे मयाम से पी बसिदी ओइररो इसिने हुजिला बिजन से अदुनदी हुजिक शेमुदरी मीजे कनानो बो मसाना मसाबत थबक पिजगदबा को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस कोई जॉब क्रिएटर ओके अतो पर थबक पिगदबा मी छिने बो शेम हाइरे से अदुने कोई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसागी पांदम से मदुने ओके थबक नि बनतबा मसा की थबक समजबा प्लस अतोप की थबक सेंबीबा सुगम मी से अतो राज यंग बियोबा हुजिक टेलीविजन लेतबा
imung se masi kayam lagi Manipur da ayah mana jumlah television je loi lei ani hum lei bo yaw na ka ado television sahaba si Manipur sahaba amasung Manipur television se pusalak pasi lepra lepoy adana khoi keno se point of saturation se khoina si matang ji da loire na haiba se masi paradigm amane asiri khoina paradigm shift ama quantum leap ama kamai loga de ge se masi ne ba khoi out of box thinking music lagtori se haidi television ama laibe imung du da no imung se kari jam television ama khak lai du no television di husigi keno se koi interest group se tonga le bautaning ba mi lei imung ama da ade serial yening ba mi lei adagi koi angang na keno koi channel cartoon masu maji yeningi adagi interest group sing je masida moi gi koi se attacking to different interest groups se masida keno se eliot tor pa se masmai to na tahon bam sangya okay amai to na koi keno se job se media se job se masagi jo semba mi jo semi ba sugum khara puthok kadam ne ba koi keno se hoji lai ba ru sagum bagi keno se magi dynamic vision ji madu ne ado radio gi jo adune hojikti mapanda even gwati de gi koi fm channel se hang ba hogre ba are Manipur di masi hangdri are koi Manipur gi amalaya koi di khabar tawraga na khabar ji loina tawna ba koi khulam da ngawa ji bus lera ka bus et leina ba like am the auto loina auto je loina ba sine koi gi system je aduna masi aina mu tawraga mathang mu tawnarak tana ga je masu masbi laiba adu oraga ju koi gi pioneer oina koi gi thok pa kambu do koi gi early burst to moi di they will get koi get benefit moi di machang adum chani aidi Manipur ju koi gi private fm tawba se adum aidi hingne khali even all India radio Imphal and the Manipur radio kano se Bharat barsagi oina koi population statistics da ko koi census 2011 gi koi popa kano se report se mas hari je in terms of percentage da radio quite yam taba state se Manipur ne Manipur is at any time the 54% radio listeners ne adu orga di FM radio station ji hingwe da wi maram ji masi aidi ai na yeng bada di ubo phang dia adu tawada di koi mi se masi adu nang ai sa haja bodo ma ji adu se magi vision ahead of time yeng mangam ba adu ga up to the minute chat pa kanu se magi skill division je up to the minute chat pa sugumba mi je thola ga sugumba kanu se sugumba koi mascom gi kanu se koi kai tare mascom gi young mind je masi groom toraga di adugi matam dum lakani okay koi mascom dasu aduma training toraga di mascom dante any vocational areas me amsita koi training bu toraga di magi chanafam di adumak laigani adubu mase koina government gi natraga any firm amagi organization amagi thabak se tauge natraga ni gi haiba ki wakalon da tawba taraga di madugi khitang wadau male adun laiba era si anoba yugasi maruina koi job creator oiba natraga masagi damakta job create to banga mami singa duni on the note provider and creator oiba mi duni mathau tari bise marabadana koi mass com gi journalism gi course se tawre harga tv channel amada radio station amada newspaper organization amada advertising agency amada pr agency amada thabak phangani habagi wakhalon thadoga high rebe agency me amse linkat ke natraga makhoi de gi thabak lokhoga thabak create toge aduga mayam amada thabak pi ge habagi wakhalon da changsen mathau ta habasani on the note ngasi onadi manu hungi thamse matang sa lesson jarge ngasi ke thamse da waja Pradeep waja Meghachandra amadi waja Ibomcha chanling briktuna tharmasi bu thawa happy ke ba amadi mapung phan gidam to ja humbo amukana tha cha phonduk cheri appreciate your joining masining asigi manu hunu ki tharam ngasi ki edition se karam to bige khote khan birpu yagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birpu yagani with that this is Raj Nongthombam signing off kurumjari